kani kanong kajing pentip kajongi hakani kapor kabai day bat COVID-19 ki kes ki batmai naduk menin janmit hadu menta arbaje dan Sngi kilong live war East Castles live way PSF arf kondai bat kue ribhoi iway ki positive case kumba kilong ki badan menta aktif ki balong aktif kilong live spa khandai knyau apo East Castles kilong live spa saupulai tangi BSF live aspa ndrufufra kiwei long ndrufuai armed forces khatsa ribhoi life on rail East Jaintia Hills are West Garo Hills Khatway Southwest Garo Hills Iway South Garo Hills are East Garo Hills Iway North Garo Hills Iway kibala recover do menta kilong South Khandai but kibaklar do menta kilong Sar nomor bakalong very close ke border mo nimla banong kata nomor beli kini ki contact ki la bandai ki sek kini ki high risk contact jong kini ki bangiyo positive kin boros kata ter bari dawa bo nama kumu kalong menta kadan curfew hong tu kumangi sutu mangi kamdan galek kawan banong ban cross asam temin mit menyong nama yo kimla ban enforce curfew te hata ngim tip yo kadan ka jinge khle nang ni nomor across the road te silang sudah. Mereka ni dia, mereka yang jokir, mereka sudah belum bekerja agak kias ciptu dengan. Kam dom dei kam tan mar bali ladang yo positif hi. Sibuk mentangi ngidang yo kini ki badan symptoms ki yo hadin Sngi na anda kila kontak. Haka tu ko Sngi yo hadin Sngi ko viral load ka khan ma. Ti kita ban spread pada sikui lada kidang yo mix. Mo lada kim follow protocol. Takadang ngidang yo positif. Tamaki positif dang yo iway. Iway ngimno ngimyo senyo sanpungut nani dang yo sanpungut sisenyo agaju kapor kumanong BSF menta takamun ni hapan perkhat aku mai pada ya ka to go yu tamakila declare di containment area ya to bora ko ina po ITC to go yu ti kumakalong ya katika BSF ru ni sotu bakas pet kalong hapreng jongki kami sabar namar balik ke jakasa jongki ru ngatrai kam dade ka bapaka do kata-kata bakila ban segirigit la ka jong kamera ya sah kiten mo bun kisah kiten na kete po mopat